Zdravo svima! Ponovo smo tu sa vama. Ja znam da je ovo naše vrijeme i od slatkoće više ne mogu da izdržim, a da vam ne pokažem ovu moju lubenicu Micu, moju drugaricu. Znate šta? Bio sam ubijeđen, može ona tu biti kod me, bio sam ubijeđen da je lubenica Mica voće. Ubijeđen. Međutim, ona je povrće. Šapnula mi, priznala mi, rekla mi. Znate šta je sad super varijanta? Super je što nama roditelji uvijek govore kako moramo jesti povrće. Prava prilika da to i uradimo, a da jedemo slatko. I šta? Slatko, a povrće. Između ostalog, ona nam pomaže da naša glavna fabrika bubrega, radi kao sat. I hvala joj na tome. To je jedna jako važna stavka, a lubenica Mica, djeci, je prava drugarica. Ako imate toksine u organizmu, radi kao čistač. Sve ti očisti. I baš zato što je ona takva drugarica, baš zato što voli djecu, ja sam siguran da bi voljela da svrati i do tebe. Ako pozoveš broj koji vidiš na ekranu i znaš tačan odgovor na pitanje, a vjerujem da si me dobro slušao, da li je lubenica Mica voće ili povrće, eto nje pravo kod tebe. Ja tebi do novog jutra želim čaroban dan. I zdravo svima, vidimo se u Ideji.